May pagpanakal ka, honey. Sa bali manan apang madayaw, tinakunod mo. Wan, honey. Ngamne, narabyan tayon nga agawid. Isa nagpakanak adangos ka ni amigo. Gob! Abong! Igam Kandilag. Jup! Jup! Yeah! Chato, anya tira ramidam. Uray lato may tayo titimba kada tabo. Gobernadora. Da kayo matgayam. Sorry, dandani kayo matgayam napuntahan ni titimayo katabo. Madama nga minti pa nagwatwat ko. Kabayatan di pa ng padigos ko diti kotse ni Gob. Awan gayam, kumasta nga tan ni Ador? Nakadanon siguro itan iti Amerika. Siguro? Ma'am! Ulam kayo! Naimpaglaki din na si Putak. Nag-istayin to yun, madam. Anya tayo? Granada! Sana bomba, madam. Kandela ang naputiputan ni tinalabaga. Ano nakasurat? Gobernador Salvador. Kaya rigam daytoy marunrunot a kandela. Mabilbilangan ti aldaw a panagbiag mo. Dayta ti nakasurat, madam. Chato. Name, madam. Basta unay ti panagbigargaryon. Pag nernebyos kayon, at tinasayat, umay kayo, sumrik tayon. Kumput kayo kanyak. Kasanon no, agsubli dagiti nagtagipaltog agistayan ng patay ka data. Pagkalmain nyo trik na yun, madam. Sa lakdiban kayo. Umay kayo. Asibayan kayo. Umay kayo. Uminom kayo. Agsaga na kayo kakadwa. Kalkalpas mi tinagsarita kini Baldo. Katrimwar kanon iti kapitulyo ti target. Dito'y lakit diti pagnana. Sumunga din tilugan na. Juan, isuray jayan. Banat kakadwa! Sige pa kakadwa! Murat kun tayo amatayan! Madam, dahil tititang, uminom kayo. Nakapanaw ang dagiti pulis ang nag-imbestigar. May panggap ka dagiti armado ang lalaki nagpaputok ka tayo. Nihipin di makamu ka no, amang ipakaamu ka ni provincial director iti napasamak. Agner-nervyusak pa lang, Chato. Kistayan tan na tayo. Kasano di mo nasiputan ita? Pagkalmaan niyo lang tirik tayo, madam. Nilakit di Ador ti panggap da apatayan. Tirigat na. Awan mo't nga ro dito, itada di bala si tao. Para iti sisterhood ti Hawaii kan ti Santa Barbara. Wen gayam, masapul nga ipakaamok kini Ador daytoy anapasamak. Pay, Aurora, yung tiyawag mo, Gaspar. Kumusta tinang ibaunak ka na kayo? Baligi, boss! Sigurado anatayan. Tinatek mi iti bala tilugan. Very good.
Nalaga mo pang namnamaan ka, Gaspar. Kamodyanan na. Nagbaligi kayo matlangan. Anya ba tibilin niyo, boss? Umay kayo dito mansyon. Kuyuganak. At danapatag apapananta. Oh, ex-governor Galvante, dakay mo't gayam. Madaman sa man ang di panagwat-wat mo, Chato. Sumadla nga napintas kalata. Napintas ti pamagim. Alright, tumboy ka. Kumusta ni Virginia? Nasayat, mat. Ni gobernador na ka diti gagarayo. Dumanon kayo. Gaspar. Nagbati kalata ni Terwar. Sige, ex-governor. Saan kang umadadeo? Oh, Rod, nakapasyar ka man dito balay? Ni Ador ka diti gagaram? Uwan ko Virginia. Kumusta na, amigo? Apagdanon na siguro iji Hawaii. Hawaii? Oh, apekas na nakigtot ka. Saan nakakadi a pinakaamuan ti gayam mo? Saan? Diya ka mo anapan gamit ti balasi tao. Para iti sisterhood ti Hawaii kan dito'y Santa Barbara ti ginagara na ichay. Inawaga kitay, saan na kasinungbatan. Ipakamo kumakankwa na tinapasamak dito balay. Anya tinapasamak? Adarmado a lalaki ang nagpaltupaltog. Daimbag ta nasiputan ni Chato, kat saan kami anaan-ano? Anya? Agkin-kin tayagak pailaang numalagip ko ti amin. Virginia, sungbatak lang tiyawag ko. Babit lang. Kunak numapang namnamaan ka, Gaspar. Inutil ka matkayang. Kaya't mo tasikat ti patayag. Boss, saan? Di yung ipaturong na itapaltog kanyak. Maka numakalbit yung tigatilyo. Talaga kalbitik nagkirado ka. Makapungtutak unay kang... Apay ani Congressman Labrador ti pinatayo. Tiyam mo kami. Ang padadagayam iti lugar kini Governor San Diego. Sinalbag ka talaga. Di pa'y kalyado kan kontak ko kadag iti milyonaryong investor ti biniktimayo. Dakalabidot, boss. Itay nakasasaritak ni Chato. Napan kanong mat-ijihaway ni Governor. May samot na ito yung Amanda. Awag. Hello? Saan ka nasangpatan dito'y balay? Ayan mo. Kadwag ni Gaspar. Ado tinapatag nga si Kaswag. Saan nakasingan? Anya mo't na itang ibagbagamon? Ibagam no sa dinutayan mo. Tao may kadanunan. Sige, umayakon. Kunak man na ata napatengas ang si Kaswam. Anya man nga minin dagita apaka kumikumam? Nagapuag iti balay ni amigo Salvador San Diego. Epeksak kumatipan nakipagladingit ko. Ngamsan mo't gayam at igayem ko a gobernador tinatay no dikat ni Congressman Labrador. Kasta unay aragsak mo amatayan ni gobernador. Anya ka diti sasawa mamanda. San ka nga gin kukunapay? Amo ka maragsakan ka no mabalo ni Virginia. Dahita ka diti bagam kanyak. Wan gayam. Malipatak matan. Masapol ko ti kwarta. Basiton tinabati iti ATM card ko. Anan mo man ti kwarta. San mo nadamagan pa'y?
dinaktaktakan. Or urayan dakdag iti amigak iti pagmamadyungan mi. Anya lakit din dagiti ang mapaspasamak dito Santa Barbara. Chato, pinatay da kano ni Congressman Labrador. Nakigtutak mo titi dayta na mo kadamag, madam. No saan ko maanapan iti Hawaii ni Ador? Amang ano nagkidtanda ko maanatay kin ni Congressman. Saan nyo ka di pa nakasarita ni Gob, madam? Aman, nakapagtulag da kano animbag kin ni Vice Gobernador. Amakam mo pala ang iti Kapitolyo. Namo namatan tinapasamak kin ni Congressman Labrador. Gaspar, masaya nga nakitinapasama kini Congressman Labrador. Idinaod diya nagsarita kami. Nakasarita na kanon dagiti negosyante nga injek may panggap iti panggap mi a Black Sun Mining di Santa Filomena. Ulitek man ang tagpadispinsar, boss. Agpada na kami ni Tilugan. Sa damat gaya medya Hawaii ni Gobernador. Saan na nagpakada kanyak ni amigo? Ngam sa nabali, kabayatan nga awan ni Ador diti Santa Barbara. Nawaya ka mangipatungpal kadagiti planok, Gaspar. Rod, abaya kastamat ti panangkitam kanya. Nyak naputan ti sangpet mo itirabi. E di makaputa kiti parbangon. Adda ka ni ti abay ko. Kasla na bang aranak iti panakadengep ti rusok ko. Diya kumapay bumangon itay tamaulawakan nasakit ti ulog. Gapo iti panakapuyat ko. Puro rayek ti palawag mo, Amanda. Awan ti dakas nga aramidek. Kadwak dagiti amigak. Iti mauma kami nga agmamadyong. Napan kami ti kasino. Kat naibos mo manan tindad ko akwartakin ka? Santa na pagsaritaan dayta. Aywan kayam. Nagtutulagan mi kadagiti amigak. Amapan kami agtur ije Malaysia kan Thailand. Anya? Masapol ko tidakulagat at ti kwarta. Dua alawas kami mutlaang ijay Hindi na pa nabulan na pan kayo manan ni Hong Kong kan Macau. Kalpasan ti papanyo di Singapore di, agkakangin ang alahas kan kawas ti ginatang mo. Amok adi mo ka ba ilan na pagkidkidhan dahil giti kapritsok. Apay, ananwam ka di kwarta, nasaan mo agastusan? Itay pa'y langag sa sarunod agiti yung maawag iti cellphone mo, Chato. Ni Gob ti sapsapulan da, madam. Sanda ka nung amo anapan gayam medya Hawaii. Napatag ka no ti bagada. No nyaman ti masapul dakin ni Ador. At damat ni Vice Gobernador di Kapitolyo. Inawagak mo ta ni Vice. Kat nagtulag da ka ng mata na imbag ni Gob. Kan may sa, inawagan ka ng mat ni Gob. Nakasaritak mata ni Ador. Kat maladangitan launa iti pupusay ni Congressman. Kuna ni Vice, in-order ka no ni Provincial Director tinaing-ingat a panag-imbestigar da. No asino ti aday tilikudan ti pan nakapapatay ni Congressman. Madam, inak-agreportan di Kapitolyo. Ado ka nung tinapatag ng ibaga ni Vice. Sige. Kataganan nad kay ti panagmanehom.
Chato. Nilyon dahil mau awag kanya. Apay kata? Hello. Anya ti kunam? Imawagin ka ni Sardo? Sana mabalin na mabulya sa ti padasyon. Nabibilag dagi diyang armas ana isang lad iti pantalan. Lunas kan apatayin dadag iti pulis anang pasardeng iti cargo truck iti checkpoint. Aramidan da. Sige. Awagak ni Gaspar. Rod? Ni Amanda. Bay-bay ako ngawagan, Gaspar. Narana ako ng traffic. Salbag. Nakarabrabiin yun. Nakadadupay lang tilugang. Dita. Makalusutak matlahan. At kasi napat ko nakaparparta sa lugar na. Tantani ako na. Naimbag na nasigod ko kinabig ti Manibela. Ang basit lang ti saan may nagdinong paran iti van. Uri lang nagpuligos ti kutsikon. Sa lagpag. Chato? Nay, si Kamat Gayam, Gaspar. Salbag dandanitan nagdinong para. Saan ko napakadaan ti sarak mo iti kalsada? Napaggusti pa nagpatry ko ngamin, tagdadarasak. Anya? Inton maminsan, tanangam ti agmaneho, Gaspar. Ala, ipaigid mo tilugan mo. Kastao na hindi pa nagbusi na dagitilugan. At daman ang ti traffic. Aging gatayo langan iti kakadwa. Madama pala nga kasarsarita ni Sardo dagiti pulis. Awagak ti nagmaneho iti cargo truck. Adita. Agriring iti cellphone na. Hello? Anya? Pagdua-duaan dagiti pulis ti papeles nga ipakpakitan, Sardo. Ipana yung ti cargo truck. No kamaten da kayo dagiti pulis. Pagtitinulungan tayo ida apatayan. Sige. Bye. Yapay lang ti baga rito alyon. Kakadwa, dayay, limuganin na Sardo iti cargo truck. Banat! Kakadwa, aging gatayo lang dito eh. Madama pala nga kasarsaritan ni Sardo dagiti polis. Awagak tinagmaneho iti cargo truck. Adita, agriring iti cellphone na. Hello? Anya?
Agdwa-dwa dagiti pulis iti papeles nga ipakpakita ni Sardo. Ipana yung ti cargo truck. No kamaten da kayo dagiti pulis. Pagtitinulungan tayo ida apatayan. Sige, bye. Anya pa ilang tibagamit na ito alyan. Dayay kakadwa. Limuganin ka Sardo iti cargo. Sige kakadwa. Saan nyo nga inggaan apaputukan nila? Pasapol ang makalibas ti cargo truck. Kimlabdan. Bumalas kayo gayam, ha? Tudasan kayo amin! Anyati ko naman, Chato. Dandani na kadinong parmo ni Gaspar. Wan, madam. Apagiso ngayon si Kok ti kotse. Kalaat mo't tinapaggas nga isusungat ti van nga iman maneho ni Gaspar. Naimbag ta na alistok akin nabig ti Manibelak. Kistayan kagaya man. Agan-anat kay ti panagmanehom, ha? Nataan na nga kagmaneho. Ngam kaslagdardaras ni Gaspar. Nasayat mo't kit di. Ti panagsarita mi. Naamuan nga taday ta ni Rodrigo. Ay, day tati ka mo, madam. Bayan yung tabanag. Uray ta saan mo tanana, no? Malagip ko man ni Ador. Kaslagpaw ti Jaway, tado kanupay tinapatag nga asikaswan na. Nalabit akas ta, madam. Wan gayam, adapay naskan nga ramitak. Panawan ka pa'y dito'y, Chato. Sige, madam. Ay, ibagak pa'y kumati may papangadag iti armado ng parakpak kada kami. Saanin? Mga nagnirepuse pa'y ni Madam Virginia. Sino nga ito dagitjay? Apay nga ipang pangtada ni Gob. Bravo! Agkakabilag na ito yung armas. Naimbag tamo yung tinararami jo Gaspar. No tagidela nga polistik kalaban tayo, boss. Saan da kami akabalan? Kukwak da ito may sana bilig nga armas, Gaspar. Sino man namang lapad iti kahit kong aramidan. Da ito iti mang gudas kadakwada. Makamu kami langan kadag iti kakadwak, boss. Rambakan tayo da ito abaligi tayo. Awagak ni Leon, tapakamuan na dagiti kakadwa na. Wanggaya, boss. At na istorya kada kayo. Kistayan kami nagdinong parke ni Chato. Titumboy driver bodyguard ni Gobernador San Diego. Juan, boss. Dahil dyan tinakaibayagan na. Isumod lang gayam nga inulit ni Leon timawag kanyak. Dandan ni kay gayam pimaltos. Diyak ipalubo sa mapasamak na ita, boss. May sala nga babae dahi jay. Kat saan nga agbalin kanyak? Nalpasan ko na nagwatwat. Kasta unay ti pan nakadari paspus ko ni tilingat. Sinasaya tagin anak pa sa pagdigos. Ni Madam Virginia ti umawag iti cellphone ko. Adang ta napatid nga ibaga na kanyak. Hello, Madam! Naimbag ta sinong bata madagos ti awag ko. Dakas sa damag, Chato. Dakas sa damag, Madam? Juan, adadamag at talo ka no apulis tinatay idi kalman. Anya? Anya matanda ito ang mapaspasamak dito sa Santa Barbara. Agsasaro no matanda patayan da. Nihawin nga pa iso, Madam. Kasta nga roden, Chato. Bye. Bye, Madam. Asus, kasano dito yan? Nung kaano hanapan ni Haway ni Gob. Kasto'y matanda mapaspasamak. Agsasaro no matanda kiti matmatay.
No kaano asyak tinasapa si Mangpet idirabi. Si kamat tinururay ko. Nabartag kan sapay. Baybayan ka lang iti panagsugsukal mo, Amanda. Na, Rod, kasla da kayat mo asawan ni ti dayta. Nagsasarak kami kadag iti panaka negosyante, dirabi. Sana maliklikan ang nagiinom kami. Sigurado ka ang nakipagkita ka kadag iti padam ang negosyante? Santa kuman ngaglino ko pa'y. Ang mga nugon-gundawayam matikawan ni Gobernador Sancheco. Nuanyaman laditan ti pampanunutam. Nasingad nga amigok ni Ador. Amok dayta. Ngam nasaysaya at no ipasnek mo laang ti agnegosyo. Katlipati mon ti politika. Kita man tinapasamak ni Congressman Labrador. Saan mo man ngay palagipay data? Tamaluksamak! Kas kanyador. Nasingad agayem ko ni Congressman Labrador. Wan gayam. Saan kami amatuloy iti ipapanmi dya Malaysia kan Thailand? Nasayad mo ito kasta. Gaputa masigurado. Saan nga manay ti sang agasotaribo a piso sa gastusem ngagpasyar. Saan ka di, Amanda? Talaga ang mapangnamnamaan ni Leon, Gaspar. Ha, makitam tayo to'y. Nagano na kwarta, boss. Napuno ti briefcase, itinarperpet a kwarta. Pasigasag sa sangaribo. Milyon day ta naglakwan ni Leon kadag iti naipuslit nga kakabilag nga armas. Talaga nangin na nagidya paltog, boss. Anya ta dyan nang ngagko nga imbagayo nga i-deliver nilyo na paltog dyan San Casimiro. Saan mo napakibiyangan pa day ta, Gaspar? Oh, bit lang. Dawag ko. Boss, sige boss. Ni Mr. Songlao. Hello! Da kayo gaya, Mr. Songlao. Anya? Apay? Awang ka din matroso iti kabambantayan ni Jason. Sige, sige. Siya akong di makamo iti dayta. Bye. Boss, nabayagsan nga impawil ni Governor San Diego ti panagtroso kadag iti kabambantayan dito sa Santa Barbara. Agulimag ka, Gaspar. Makamo akong iti dayta. Di ka makibibiyang. Awan tijak kabailan ng ipatungpal. Anya ka di ti maipay ko kan karod. Awan, pimasyarak lang. Nang runa katawan ni amigo Ador, narigaten o dadaka sa mapasamakin ka. Ha? Awan kayam, anya ti kuna ni Provincial Director may panggap iti panang palpaltog da kada kayo. Saan mi anabigbig ita? Agan-anad kay kumalang, Virginia. Manipod na pasamak na idi, naingitan ti pan nakagwardya iti unag ti balay. Naimbaglangan tawan da ka sa napasamak kada kayo kinitsato. Juan, naimbaglangan, Rod. No mabalin, diyak kayaten ama ipalagip kanyak tinapasamak iti. Gaputag kintayagak laang. Nalpas kayo gaya pa na nagsarita kini Gobernadora, boss. Mapantayo ka din. Kasaritak bit ni Chato. Chato? Sir, anya ti may paay ko? Bantaya manaimbag ni Virginia.
Aglalo katawan ni amigo Ator. Narikatan maulit dahi di napasamak kat adada ka sa mapasamak. Naingat ti pa nakagwardya ti aglawlaw, sir. Awan pa'y matinadlaw da nga mararbayan. Ang mga numang butbuteng lang daga jay, sir. San ka nakasigurado, Chato? Kandi mo amon no sa dino ti turturungan ti pala. Ha? Laglagi pa mo kumateta. Sir? Saan ko nga ulitan ba? Sige, Gaspar. Pagandari mong tilugan, tamapantan. Gobernador Salvador Santiago. Kaya rigam daytoy marunrunot akan tila. Mabilbilangan ti altaw apa nagpiag mo. Madam, saan niyo pa'y lagay mga bulong na ita kandela? Idi imbaga kini ador ti maipanggap iti daytoy a kandila. Baybay akan ulaang. Anya? Idi pimasyar dagiti pulis nga indaulwan ni Hepe. Uray idi imay ni provincial director diti balay. Nakita da daytoy a kandila. Madam, kaano ka diya sumangpot ni Gob? Saan na pa'y na ibaga? Makamu kano pa'y laang ni Bisi Gobernador. Naipaimamat ka dagiti panakabagiti lintag, ti panakatagibin ti linak. Kan tal na iti si bubukal a probinsya ti Santa Barbara. Kasta nga pa'y so, madam. Chato, kayat ko, no sumangpat ni Ator, awan ti sa bali a makaam mo. Boss, talaga napintas pa lang ni Madam Virginia. Uray no adan edad na. Sana madlaw, boss. Naggasat niya, Dor. Nagpupuni-punan ti amin a kinagasat, boss. Baknang, napintas ti asawa na. Nabilag, kas agdama a gobernador iti Santa Barbara. Kasladyak magustuhan day tanging pagkamakaspar. Nabaknangak! Ang mga nalipata mo na siyak ti sigo da gobernador. Boss, awan ka rin ti plano yung agsubli iti poder. Dumteng to ti umno a tiyempo. Adupay lang ti pagkakumikumak, Gaspar. Kapit lang. Adawagak. Kumusta timpa aramid ko? Ang mga umawag manan ni Mr. Songlao kat dagul litenak. Bravo! Talaga mapangnamnamaan kayo. Naimbag tamuyo tinararamid yo. Rabi ng idalyasat ko dagiti troso. Kaya mo yung tinagnagnan nyo. Sige. Inutil kan turog dagiti pan nakabagiti lintag dita. Awan ti panggap ko adyak ipatungpal. Sige. Sige nga, Rod. Or-orayan daytan ni Mr. Songlao. Rod? Okay. Bye. Sino ka dito kinasarita may ti cellphone mo? Nakasarsanang sangpay, di pa nagkatawa? Madakamat mo pa'y tinagan ni Mr. Songlao. Kaslapalpaliwan naklakan na yun naman ta. May sa negosyante at taga Cavite ni Mr. Songlao. Napig sa tinegosyo apang export na. Tinegosyo na apang export? Ngam, saan ka di maipawilan ti
troso. Sumardeng ka. Adda pa muspo santi amin naman da. Adda ka di permit mo nga agtroso. San mo nadamagan pa dita? Awan tijak kabalan nga ramiden nang runa no ado ti kwartam. Wan, amo ka nabilig ti kwarta, Rod. Samay sa amigom ni Cobb. Ngam, no amo nalakuma. Anya manen data, sabali manen ako nak. No ilimlimod mo kanyak, ti panang pasyar mo ka ni Virginia, maamuak tumatlaang, Rod. Amanda. No awan ti papanam inton rabii, kuyugan na kumatsato. At nga minatindara ka party. Sige, madam. Sana mabalingahon ka tuwayo. Ang mga nanya pwede mapasama ka na kayo. Nagkariyak kinigob, asalakniban kayo. Agi ama nagtsato. Anya ka diya paskan ti tabunwan nyo, madam. Paskan ka no ti may sa agrupo dagiti babae. Ada na pintas a programa da iti panakasalaknib ti dayo dagiti babae. Kanti panakiraman da kadagiti aktibidad ti komunidad. Mayada, napintas ti panggap da grupo. Talaga napintas, Chato. Ita inawagak ni Ador, kat impakamok da ito'y abanag kankwana. Nakaragragsak. Gapotawan ti sa balingar aramiden na, wano arapaap na. No saan at ipagimbagan ti sa pasap a probinsya. Adapaskan nga tendaran mi kadagiti amigag. Amangan no kayat nakakuyugan. Talipasig ang negosyo ti pampanunutam, Rod. Nagmamadyong kayo lang sanlatan. Saan nagsamo ta dengdenggan? Anya ayat ti pagtartarayan ti utek mo? Manipod nalpas si Terminok a gobernador. Anang sublatan ni Ador iti trono kiti Kapitolyo. Adadan na negosyo ti pagwerwertan ti utek ko, Amanda. No ado ti kwartam, makunaan na bilag ka. Bilag! Kita lang ti bagbagam. Saan apagmamadyungan ti papanak? Apay, mapan mo manan pasyaran ni Virginia. Anya ka di? Yaski, kuyugang kamalangin. No anya laditan ti pagbagam. Adu pa'y lagay ang ti makabigbig kanya kasigod a gobernador dito Santa Barbara. Intedada pangiparkingan ti kotse ti nakareserba iti may sa bisita. Ala, umaykan, dumsagtan. Mapanta dito, nag. Amang ano nala daw tan? Agbati aklat na ni Tiruar, boss. Oray ta damit aginom. Nakapimpintas kayo, madam. Bagayo ti kawasyo. Pulo sa jak kayat ti paatiyo. Ginatang ko da ito ay idi Singapore. Naimbagpaikin ka, Gaspar. Amunak apa sa blogan. Sana na nas ka na dayawag ti kinapintas mo, Amanda. Tatalaga napintas ka. Sige. Itulnog kan itiri daw ti pakaangayan ti paskan. Pasig tumot lang nga babay dagiti sa nga ili. Madam, paskan ti babay da ito ngam kinakuyog mo dagiti padayo sa nga ili ti asawa da. Sikan ti mangisala kanyak no kas pangarigan. Kabainda ka lagi da kurtisyaan. Tamo da nga asawa na kayo ni Gub. Sige, panawad ka pa dito lang misaan nga ayanta. Asit gak ni Ingrid nga organizer da ito a grupo. Sige, madam. Okay. Ay!
Naimbag ata na tingal ka. Tadi ka kumakit din na disbalance. Amanda? Virginia? Sika? Naawis ka mo, titida ito yung paskan. Igam Ken Bilay. Paskan dagiti babae da iti madam. Ngam kinakuyog mo dagiti padayo sa haili di asawa da. Si kanti mangisala kanyak no kas pagarigan. Kabain da ka lagi di akortisyan. Tamo da nga asawa na kayo ni Gob. Panawan ka pa dito lamisaan ni Ayanta, ha? Asit gak ni ang grade nga organizer da ito agrupo. Sige, madam. Naimbag ka na tingal ka. Tadi ka kumakit din na disbalance. Oh, no. Amanda? Virginia? Sika? Naawis ka mo, titida ito yung paskan. Naimbag arabi iyo, Mat. Oh, aywan. Gobernadora, kunakuma. Kababain mo at nasan ka adayawan. Awan ti anyaman na, Amanda. Awan sabsabali ka data. Agayam dagiti asawa ta. Oh, anyo tinapasama king Amanda. Virginia. Oh, anya di pakasta awam, Rod. Awang gayam. Napatagtikad da ni Gobernadora iti daytoy apaskan. Apa di mo kayat ngagsalat, Amanda? Gabo ka di ta nagayad di gaon mo? Nangina da ito'y gown ko kunamsa. Singapore dollars ti pinanggatang ko iti da ito eh. Amang ano kaya't mo ni Virginia ti salam langit? Nakapimpintas ni Virginia. Bagay na lang una iti suot na. Hoy, Rod. Apaya di ka matan makaso. Ibati ka dito yung damdawan sa wirma makipulapol ka dagiti pada masanga ili a babae. Danunak ni Kaspari Gerwara. Sigud ka a gobernador kan mabigbig-big a negosyante. Sano asino na ditanti ka pulpulapol mo di tarwar? Tse! Madam, awan mat nga tatipakan anuan nyo diti unag. Mabali na rumuwarak labit. Sige, sikati makaam mo. Kaduan na matimakam amo kanyak. Narigat may padlaw ko ang magugwardya anak mo na eh. Gabot ta asawa nak ti gobernador. Wan mat kitya, madam. Kat nadlaw ko tinalaw sa panagrespeto kada dagiti babae. Ang mabigbig matiti kagimungan. Uray dagiti asawa ta. Madlaw ti panagramdagan ka. Nangag ko ti kasta. Gapoy ti panangiday-dayaw da kinigob. At ako ni Tirwar. Ni Gaspar dito masitek. Yato. Siloko. Apa ka sa ti panangkitam kanyak, Gaspar? Hindi mo ibaga din ak may lasin. Saan ka nabigbig iti adagos, Chato? Mom, oray tumboy ka. Napintas ka ta. Apay, saan ka gwapo? Nailabag kay timbaga kaya? Ang ahon ka lang, Mat. Gwapo ka. Taka na nakakuyog mo ti amom. Asigo da gobernador kan mabigbig-big a negosyante. Sa anak la gwapo. Malalaki akpay. Agpada ta, Gaspar.
Paya pinanawam ni gobernadora. Awan pa ka na ano na jay. Pero may ti panang iday-dayo na kankwana. Agram daw na kankwana. Sa may sa pagbitak lang mo dito eh. Agpaangin naklabit. Amin gayam tiyato. Kaano gaya masumangpet ni gobernador? Diya ka mo. Nadingita ka. Saan ko masungbatan da kita ti sa lutsod? Nabang-ara nakpay ti idadating ta dito balay. Tawan ti da kas na napasamak ta iti dalan. Sa day tatis pulos, adyak may palubos, madam. Ayun gaya, madam. Kumusta mo ti dadar ayo ti Paskan? Mariknak ti banog ko. Naragsakan, nakariknak iti panakapnak. Dayawag ti panggap day siya grupo. Uwan nga, Rod. Diyak nagkari iti pinansyal at tulong. No pa'y ipanamnamak ti suporta kiti grupo. Panggap ko ti mangtad iti dakkal agatan. Nasaya tanong kasta, madam. Ang mamoyo, ni mo't amanda tinangikari iti tulong na. Sinarurungan mo't adakos di asawa na nga ex-governor. Mabigbig ni Rod, tasikot a gobernador kan nabak ng anegosyante. Agdinamagpay ka no ti kaado ti gagayem na anegosyante. Agbabawi ka di maray iti dayjay apaskan. Salangad to dagiti amiga. Noon niya laditan tinangaw-awisan da kanyak. Kayan mo asawan, di mo intong paltidak kalagatag ngayon karim? Napilitan ak. Mabuisitak. Tsak pailangan ko ma-imagine. Wano gasto siklaangan into na matuloy ti pa nagturmi kadagiti amigak. Saan mo na problema ang dayta siya kung timaka mo? Talaga? Sa balikit ti malagip ko. Apayati mo insala ni Virginia. Gundaway mo kumaitayan, ta pinanawan ti tumboy akadwana. Anya tayan tinagan na? Chato. Ti personal secretary kan driver bodyguard na dor. Ngem kabayatan ti kawan pay ti gobernador. Kadkaduan na pala. Palpaliiwan ka itay no asikga makasarita. Ningrid yadadda nakasarita na. Sa inaribungbungan dagiti sangili. Day dapat di pakabwisitak ket. So nga, anya kumapay. Injaya ko natidak kalagatan. Dakkel mo ti respeto daking ka. Taasawa na kasigod a gobernador ken mabigbigbig a negosyante. Nakaturog at takos niya manda. Imayak pa'y lang dito biranda. Saan ko amala dito turoga? Jack malipatan ni Virginia. Agan an ninaw iti alintataw ti kinapintas na. Napintas mati asawa. Ngam apalak ni Ador. Nagpupunipunan ti gasat. Ngam dumteng to ti umno apanawan para kanya. Masapol asyak tumot lang tagbaligi iti Odina. Boss, dinamag ko kinityato di rabi. No kaano sumangpet ni gobernador. Saan nakit din na sinungbatan deta sa lungsod ko? Anya nga mintiga po na dinamag mo dahi taking kuana, Gaspar. Boss, sa baligan ti malagip ko. Sino nga talaga ti armado anang para kapak kadat tyato ken Madam Virginia?
Dahita mo ti pampanunotag. Panagkunak, ado tinapagura ni Ador ket kayat daapatayan. Natangkan na gobernador ang mga ipatungpat itilintag, boss. Pudno dayta. Ngam dayta met timitsa ti papatay na. Nalipatak ng imbaga kada kayo di Rabi, matang. Dinamag gayam ni Gaspar no kaano ka no asumangpot ni Gob. Anya? Kat apa yan nadamag na may panggap iti dayta apanag? Mabalin, tapno lang nga da pagsaritaan mi. O kat, anya tinsungbat mo? Anya pa Imbagak na diyak masungbatan dagiti kas diyak kita ti salutsod. Taday tamang tiyak paiso. Juan, saan pa nga imbaga ni Adorno kaano asumangpat? Ngam oray adda iti balas yu tao. Amo na no anya dagiti mapaspasama. Kanayan ko nung agsarsarita da kani busy gobernador iti telepono. Day tama timbaga na kanyak, chato. Agtultuloy ti panakiuman ti busy. Kini provincial director. Gapoy ti panakatawgibin ti linak kental na dito Santa Barbara, madam. Sir, nakapasyar kayo mat dito Kapitolyo. Juan, Chato. Nagkapuha kini Vice Gobernador. Ng planok tagdiretso kin Provincial Director. Kasta ka di, sir. Amo magayem ko na di Congressman Labrador. Katawang kanupay lang ti pamalpalatpatan ti polisya ti kinasyasino dagiti nang patay ti gayem ko a diputado. Ganuri dagiti armado anang parakpak iti balay dagob. Awan pa iti naglawagan ti investigasyon dagiti polis. Buwan nga rod. Kat nagistayan kayo ang Chato. Kat sana mabalin nga dadaka sa mabasanok kini Virginia. Ha? Masigurado nga agpungtot ti gobernador no dakas ti mapasamak iti patpatgan na nga asawa. Da kayong gaya, Mr. Polanco. Di mo pa ilang baga kanyak ngagsarak ta. Tapno nasaysaya ti panagsarita ta. Kat kumusta gam ti negosyo, mapanagkulikta iti people city seashore dito San Pascual. Anya ti kunam? Impawil dan? Sino tinang ipawil? Sige. Agsarak tatap no mapagsaritaan ta day taabanag. Laglagi pam, asyak ti ad-adda nga akin negosyo iti dayta. Sige. Laglagi pam addami kalaang. Anya, adapay sa balya kahit mong ibaga kanya. Sige. Juan, santay pa ini patungpal dayta proyekto. Agkita talangin. Sige. Bye. Anak, Rod, Diablo. sangsangpat mo laang? Rumor ka man adagusan. Papanampay lang. Agsaludsud ka pa ilang. Amom lang aruden ado ti pakakumiko makas negosyante. Apay, sino nga mindya kinasarita mi ti cellphone mo? Ang mga no sa bali man ang di pampanunutam. Ni Mr. Polanco dayay. Ti kayem ko ang negosyante. Ngaking kontak iti kooperatiba dagiti agurur ng iti Fable si San Pascual. Mabait lang. Ada nangag ko maipanggap iti dayta. Kasla, ipawilen ti gobyerno ti panagala iti peoples. Kunak man no pa si gamadyong ti ammom. Ngam sana dahi ti pagsaritaan mi kini Mr. Polanco. Ada na patpatag a pagsaritaan mi.
saan amang sanga ili ka, Amanda. Anya ka diti maipaikukan ka? Saan dak ka di akayat agayam? Nasingad nga agayam dagiti asawa ta. Iso nga agayam ta. Virginia, gobernadora, gayam. Awan ti anyaman na, naawagan na kitinagan ko. Tapno, nasingsingad ti panagsarita ta. Amom, saan ko anam naman nga kita ta iti paskan a dinarayan ta idinaminsan. Wan, manmanorom warak, ngam, kinasarita nak ni Ador apat gak ti awis ni Ingrid kanya. Oh, masapul pa'y gayam akasarita na ka ni Cobb. Uray ni Ador, manmano asumurotak kadagiti pangawawisan na kanyak nga okasyon adarayan na. Saan ko abibiyangan ti kinagobernador na, Amanda? Kasta lang arudan ti pagtulagan ta. Siya kon timang kontak kini mister ko. Ket pakamuam na dagiti kakadwa na. Taumbay da Santa Barbara. Tapno may patungpal tayon, tinabayagan na panggap tayo. Sige. Kundawayan tayo ti kawan ni Gobernador San Diego. No di mo kaya tasublatan kang agmaniho Gaspar partakam dagpataray. Papanan tayo kanipay, boss. San ka ngagsaludsod pay? Kaslasanak ngagluglugan no nainayad di panagmanihom loko. Ay, boss, ibagayaw lang no sa din no sumaruno apapanan tayo. Maliplipatak ni Mr. Socorro. Plano na kano timang patakder iti negosyo na itinagatang na adaga ijay del Pilar. Kasapulan na ti ado at tao. Ti ijay nga rin ti papanan tayo, boss. Asikaswem ti panagmanihom kunak. Boss, loko na dyan na ki-overtake. Tsak na si puta na dagos. Dinong par kumakuman. Papagasem dagmaniho. Ngam saan ka makidinong par? Amom no kasano ti kangin at tinugan ko, mawatam! Madam, itamang paya pinasyar na kayo ni Madam Amanda nga asawa ni ex-Governor Galvante. Siguro napatagtigin na gara na kada kayo. May panggapiti dinarayan tayo apaskan idirabi. Kasta ka di? Napintas ti panggap ni Ingrid. Iso asuportarak ti grupo da. Maragsakan laki tinigob iti dayta. Napalalo aragsak na ko nam tiyato. Amamatan, saan ko abibiyangan unay ti kinagobernador na? Madam, malagip ko. Di mo saan nyo kaya tiding kandidato ni Gob? Wan, taapay ko mapailaang. Sigod nga da mabalin ti pamilyada, kat managtulong da kadagiti tao. Ngam kayat nakanot ag sirbi ti probinsya. Kan plano na nga irusat ti panagbalbaliw. Ti panagturong ti Santa Barbara iti naduras kan nalinak a probinsya, madam. Dayta tiga po na, iso abinaybay aklaangan, tiyato. Nagmalmalam ka ngawan dito'y balay, Rod. Narabyan ka pa'y. Ado tinapanak. Kalpasanan na kapag sarita kami kini Mr. Polanco. Nalagip ko pinasyar ni Mr. Zogor. Ti bakla gayam mo. Sana bakla day jay. Naimbaga gayam. Apay, saan mo ka di adamagan? No sadi, no tinapanak. Amom, nabanak na kisarsarita ka ni Virginia. Anya. Ada nalipata ka dinamag.
No, kun dawayam ti kinaawan ni Governor Santiago. Anya man day tang ibagbagam, Amanda. Igam Ken Bilag. Nagmalmalam ka ngawan dito'y balay, Rod. Narabyan ka pa eh. Ato tinapanak. Kalpasan na nakapagsarita kami kini Mr. Polanco. Nalagip ko apinasyar ni Mr. Zocor. Ti bakla gayam mo? Sana bakla dayay, Amanda. Ngam na yung baga gayam. Sano ka dadamagan na sa dino tinapanak? Amom, napanak na kisarsarita ka ni Virginia. Anya. Ngam, ada nalipata ka dinamag. Nukon kun dawayam ti kinaawan ni Gobernador Santiago. Anya manon day tang ibagbagam, Amanda. Dadaulam tiyal daw. Awang gaya. Nasapa ka man na simang pet. Saan kayo ang nagkukuyog kadagiti amigam? Makauma matiag majong. Sa kunada, urnungan dalaangan, tagastusan da iti papanmi panagpasyar iti abroad. Pasiga paggastusan di pampanunutam. Ananuan ti kwarta, no saan mo agastusan, Rod? Agragsak ka! Inyaw awan mo ti pagsarsaritaan ta. No saan ka nabannog? Aginanakon. Mabigla! Yak kayat ti makipin na pilit king ka. Rabrabi. No masapol mo ti kwarta. Sana problema na ita. No kayat mo agaburan ka, gaburan ka! Numanon natawan tinapalabas. Ngam, ikot ko pa'y lang na ito aladawan. Damag ko nga armen idiniador ni Aurora Chotoro. Napinta sa balasang dahil di Vice Presidente Chotoro. Kelata nagpukaw kat nasarakan dalangan na may sabang kay. Idikuhan insublat na nga arman ni Virginia. Kapilitan adyakon intuloy tinagrayo kenkwana. Tapnusan lang madadal tinasingad na panaggayam mi kinador. Ba't yung mawawagan ni Gaspar Arabrabi? Hello? Boss, itay pala nga reglikaw-likaw alugan iti aglawlaw ti kumpanti budiga. Anya? Well, boss, libabas pa ti lugan ng iti polis. Tanya ti panggap da? Tsaka mo, boss, palpaliwan mi da. No agkibaltang ta, matudas da, boss. San kayo ngagdardarasodos, Gaspar? No san lakit di ngay suda ti mangirugi? Bayan nyo. Lasinin nyo kidi. No anya day ta alugan ngaglabas-labas. Sige, boss. At to sa balingal daw apanang balos tayo kadakwada. No anyaman ti pang panggabanda. Juan, agtanang kayo lang, Gaspar. Talaga di mo maliwayan tinal daw apan nagwatwat mo Chato. Kasta una yan apan nakadaripuspos mo itilingat. Wan, madam. Aginada klabit, kalpasan na, idigos konton. Sige, takaduan na ka mamigat, ha? Makaanayin kanyak ti kape, madam? Makapigsa ka kat nga, Rod. Sigurado ka nabanog ka nagwatwat. Nairwama kon. Sige. Sobrang kayon, madam. Ituloy ko lang nga padigusin ti kotse.
Bigbigat pa lang nakadigos kan nakasukat ka pa yan. Adan sakit di masapa apa pa na mamanda. Oh, dandani pa'y kit din nalipatak. Dayton papapanan may a coffee shop ang mamigat kami. Sigurado ka sa pulang manan di kwarta. Ado pa'y tindinaon ti ATM card ko. Sabali lang tig-ig makakash. Sige, mapanakon, Rod. Sige. Yakat di asawa ko na yan. Mr. Songlao. Hello. Anya di kunam. Manungal daw tinapalabas. Kasano anapasamak da ita. Idinto ta nagdaluso ti pan na kay deliver dagiti natistisen at troso ken naikarga iti cargo truck. Salbag. Daytoy ti tandaanam. Tiyak kayat ti may ramraman. Nalawag. Amanda, kunak man nun nakapanawan. Apay nagsubli ka pa lang. Nangag ko gamin. Ada na kasi nung bat mo iti cellphone mo. Day talang ti aramidon. Ti mang palpaliw kanyak. No anyalay ditan ti pagdengdenggam. Saan kami ang nagsindong bat? Nakaungit aklaan itimbagana. O, di may salang tiketa sa wanday tarod. Saanan ay day tati pakarikutam. Baybayan ka kadagiti kapritsom, isuasan nak mo tabibiyang na lawag. Oh, makaumod kan sa kanya. Manakibiyang ka ngamin. Sige. Kapangan. Amano kurang ti kwartam. Mano ti kasapulam. Taited ko. Ha? Kung nakita yan, ado ti kwartak. Makadlawak ken karod. Kasla ado ti limlimid mo kanya. Amanda, no anya laditan ti at atapam kanya. Manipod nagasawa ta. Awan pulos, ti panakibiyang mo kadagiti ni Kusyok. Kwarta la tinapatagin ka. No di mo kaya ti rumar, umuna akon. Gaspar, mabandan! Kadwang nak nga ginom, Gaspar. Boss, at tansa na nagsiya na problema yo. Man no nga ginom kayo dito'y pribado a kwarto yo iti masya negosyo yo. Alal daw pa, boss. Agulimag ka. Saan nakabibiyangan, Gaspar? Sorry, boss. Uminom ka no kahit mo. Naglinis ti pan nakaipuslit na kaya atros. Makamon ni Mr. Songlao no mabalod. Basta tinaklakit di ramraman. Kasanon no isagmak na kayo, boss. Agtimik ka lang. Agtignaya katagos. Makamuka ni Tiday Gaspar. Saan nga mo ni Mr. Songlao no kasano ti kinabilag ko? Hello? Anya? Masapol mo ti Pebbles? Sige. Mabit lang tawagak ni Mr. Pulangko. Madam, kumusta tinagmalam ka na kayo? Dimtang kagaya man manipod iti Kapitolyo. Nasangayli kita ni Ingrid. Napaw ti panagsarsarita mi. Awan ti makaanay agatad ngeg igamat para iti foundation ti grupo da. Di kuyugan kayo ang mangirwar iti kwarta inton bigat, madam. Una saan, siyak tulatan. Duatan tulangan. Tanasaysayat no siyak ti mangyawat kini Ingrid iti kwarta. Tapno makaaliwak say kayo mat, madam. Amuyo ka din o sa dino ti balay da, Ma'am Ingrid? Nabayagan na jak nakapanitjay. At dan ti balay da iti bodang dito syudad,
Kan iti kabangibang nga ili iti balasyo ti karayan nga agturong iti airport. Wen. Kasla nakapanak ki Jay din Amang na nabannog ka. Nala, mapan ka pa'y aginanan, Chato. Boss, kasla saan kayo mata na Bartek? Narigat ka mambartek. Amangan no kayat mo pa hitag kape, Gaspar. Saanan, boss? Agyaman naklangan. Sige, sumre ka kon. Rod? No, anya na di tanti pagmamalasan. Makaamon ni Mr. Polanco. Oh, pinagdamkan ka. Ngam, kasla dinak nangag. Anya da kay tanta nabutob mo? Ni Mr. Polanco. Aday mawag kanya kita ay adda kiti opisinak. Agkasapulan da kano iti Peebles. Ngimimpawil kanon dagiti agtuturay di San Pascual ti panagkala iti Peebles. Ibusin damat nga minin nga iruwar iti probinsya dagita nga adda iti igid ti baybay. Pangwartaan dagiti umili dayay. Ikanda ko mga rod ida iti sa bali apanggadan. Natagtagan kan sa nga gururay, Chato. Naibayagak ngamin anak kisarsarita kin Ingrid. Ang wana nyaman na, ma'am. Agkasaritaan kayon sa akin, tiya. Nagado nga imbaga na maipanggap ka dagiti plano ti binangon da foundation. Ado ti nagsasangaan ti patangmi. Aging gaan nalagip na ni Ador. Wen, malagip ko, madam. Pasaray masanga ili ni Go BJ Kapitulyo idi. Kasta unay pa ng daydayaw na kini Ador. Awagak man kiti ti asawat. Isardan ko kadipay lang ti kotse, madam. Uray sa anan, tanainayad kamat nga agpataray. Aday ta. Agriringan ti cellphone ni Ador. Apay ngay. Saan na matasungsong batan ti awag ko, Chato? Salbag di kastoy mapaspasamak. Mangisarsarak ni Mr. Sunglaw. Ngam sana mabali na may ramramanak. O naak dagiti pan nakabagiti rin tag. Ladingitek Mr. Sunglaw na masapol na may sakripisyo ti biyak mo. Jaki palobos mamansa tinagan ko gapuking ka. Rod! Sana sikat imang paay kadagiti rapap ko. Ay, Rod! Inumak. Abay, kasla saan ka mata-anak apusa? Amanda. Itaan. Kung tala na ipdukanan. Narabyan ka si Mangpat. Tiamok pa yan nomyan ka itinapanam. Nakadanon kami di Ciudad Fernandina iti kabangibang nga probinsya. Di mo pa'y sinungbatan ti damdamagit ken ka. Matektika na ka mangururay king ka. Iso nga inumak. Itaman pa'y asiga anak. Ganyan nga ron. Nasawa ka? Ay, napatagak bit gayam ken karon. Siyempre. Apay kumaasan ka napatag katasawa ka. Oh, naimbak. Nakaari ka pa kadakos ti pamparawa. Iyawawan ko na.
Sana mabalin ang amuan na ipalimit ko. Nasaya at nukasta. Ibagag no sa dino ti pangalami ti kungkunam. Apa yan nakigtot ka? Awan ti pakam amwam tanatalgad ka. Basta siyak ti agmandar. Sige, sige. Bye. Kamaudyanan na. Nalpas medlangan ti problemak. Pasensya ka langan, Mr. Sunglao. Adios! Boss, apay, sino na ita, Mr. Sunglao? Ay, uwang gayan, boss. Malagip kon. Anya tila pasamak na. Adda ka nun ang paltog, kuhan na, bayat ti kada na ti ate. Kadwa na ti talo analapsat ababalasang. Anya ka kadi Gaspar? Makikigtot ka launay. Amom Gaspar, awan timposible no adot kwartam. Oh, sino man sumatak. Hello, Mr. Polanco. Anya ti madama? Sigurado ka ding umaydan? Sige, sige. Siya kun ti makam mo, iti mayor ti San Pascual. Sige. Siyakton ti makam mo, iti dayta abanag. Rabiin, nga magrubrubwat ka rumwar. Sa dino pa ilang ti papanam. Ada sabtag iti airport into na Las 10. Kalpasan na. Itaros ko ida iti 5-star hotel. Iti casino and hotel ti bagbagam? One. Amok tay tangay bagbagam, tanapan kami nakisugalan kadagiti amiga. Talagang addo ti pakaisungsungsungam kadagiti gagayem mo, Amanda. Siyempre. Apay, asino dagiti sabtem iti airport, tas nga ilyong pay ida iti class a hotel? Big time manikosyante, nga daan gagayem manikosyante ti palasyo tao. Talaga mo tanya? Kitamangan, nagpatpat naga kiti hotel. Ipagpakaunakon keng ka at dinak urayan. Makaungetak keng bisi gobernador. Kaslaawan tinagkaduaan midi. Hindi diputado pa ilang katsyak ti gobernador. Awan kanukit din, ti madesisyonan na. Kung saan na mabalin. Kung dawayak ti kaawan ni Ador. Ex-Gob! Oh, Chato! Langayo lang, kasla makapungpungtod kayo, sir. Wayam ti dalang ko, dardarasak. Nagrigat ka sa sarita ti bisi gobernador. Sana makawawat. Wan kanukit din ti madesisyonan na kat iso ti nakatugaw ang gobernador.